ubundi byatangiye ryari? Byatangiye kera. Hari ukuntu ibintu biba ubundi abantu bagatangira kubivugiraho benshi ndetse benshi bakanabizamukiraho ariko ntibatekereze neza. Imyaka igera kuri 5 yarashize ubwo 2021. Ese urugendo rwa Rayon Sport mu myaka 4 ishize, ubwo ndavuga ngo guhera mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2026 mu ntangiriro, ubundi byahereye kuki? Byari ibibazo. Urugendo rw'imyaka 4 ya Rayon Sport iyo urusomye cyangwa se baguhaye igitabo cy'ibyagiye bikorwa mu equipe ya Rayon Sport ugira agahinda. Si agahinda gaterwa nuko waba uyikunda, ahubwo ni agahinda kareba mu mboni z'umupira w'amaguru cyangwa se iterambere ry'umupira w'amaguru n'amakipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bo ni agahinda gusa kubera ko imyaka 6 irihiritse badatwara igikombe cya shampiyona. Nyamara Rayon Sport ni ikipe ikomeye, itatwaye shampiyona ibindi bikombe byari byo byose ntabwo bibaye bishimye kubera ko ni ibikombe nyine biraho. Ubundi urugendo rw'ikipe ya Rayon Sport guhindagura buri kimwe biri muri bimwe bigira ingaruka. Ese ko nama yarayibaye mu ikipe ya Rayon Sport yanzuye iki? Mu minsi yashize wagiye wumva abakinnyi ba Rayon Sport ngo bivumbuye ntibashaka gukina umukino wo ku munsi wa 4. Ariko se koko gutangira phase retour udakina, nyamara phase warayirangije uri ku mwanya mubi. Rayon Sport kuva yabaho nubwo muri iyo myaka 4 byabaye bibi, ariko Rayon Sport nibwo yabaho noneho idafite intego zihamye kubera ko ubu ngubu no makipe ne ya mbere ntirimo. Ese no kubera iki Rayon Sport itarigeze ibura icyo gikombe muri iyo myaka n'ubundi, dore ko yarwana kwatwara igikombe cy'amahoro ndetse n'ikindi gikombe cyaryo cyose yabona. Gusa shampiyona yo byari bagiranye, ndavuga muri iyo myaka 4 kubera ko hashize imyaka 6 idatwara igikombe cya shampiyona. Rayon Sport byagenze bite? Mu myaka 4 urugendo rw'imyaka 4 rwaje gutuma Rayon Sport yisanga mu mazi abira, ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baravuga ko bimaze kurenga. Gusa abakunzi bayo barayikunda. Ni kenshi uzabona Rayon Sport yakoze akantu gato abakunzi bayo bakagaruka muri stade, bityo bakagaruka gufasha amakipe yabo, by'umwihariko amakipe yabateye imbere. Ariko se muri iyo myaka 4 mu gihe Rayon Sport yizi ingamba uko iyo bitegekwaga na FIFA n'ubundi ikipe n'ubundi kindi cyiciro cya mbere, ariko yitabira amarushanwa by'umwihariko mpuzamahanga ibigomba kuba ifite ikipe y'abari n'abategarugori kandi ikomeye. Rayon Sport yo niko yabikoze. Ikipe y'abari n'abategarugori ya Rayon Sport irakomeye kubera ko ni imwe mu makipe n'ubundi ahangana ibikombe byo muri shampiyona y'u Rwanda, kubera ko ari Super Coupe iheruka yarayitwaye, igikombe cy'ubutwari yaragitwaye, igikombe cya shampiyona giheruka yaragitwaye. Iyo niko n'abagabo byakwiye kuba bigenda. Rayon Sport muri iyo myaka 4 nkubwira kuva 2021 na 2025 Rayon Sport imaze gutozwa n'abatoza bagera kuri 7. Kuva hari ingingo Francis Mbaya yagenda, hari abatoza benshi batoje iyi Rayon Sport. Hari ingingo niyo herukamo vuba waye igikombe cya shampiyona, ayaye igikombe cy'amahoro. Shampiyona yo muribuka ko igikombe cya shampiyona Rayon Sport yatwaye yajyawe na Robertinho, murabyibuka neza nk'ejo bundi. Ibyo ni ibibazo byindi. Rayon Sport yo mu myaka 7 iyo ufashe urugendo rw'imyaka 7 rwo wababara cyane. Ariko reka tuvuge ku rugendo rw'imyaka 4. Rayon Sport muri iyo myaka 4 abatoza 7. Yewe hari n'abatoza murajya mwumvamo batigeze bamara n'umwaka. Dore ka benshi ariko bimeze. Abatoza 7 kuva 2021 na 2025 yari inkuru mbi. Icyo ni kikwereka uburyo ikipe ibayeho, ni kikwereka uburyo amafaranga ya Rayon Sport agenda. Muri abatoza abenshi yewe hari amafaranga babagombaga uko babirukanye mu buryo budakurikije amategeko, babirukana igihe kitageze kubera umusaruro. Nyamara kugira ngo bubake cyangwa se barandure ikibazo aho kiri, bagakomeza gucungira ku batoza. Nyamara mwe muri abatoza bahembwa akayabo kenshi, batwara amafaranga bityo banirukanwe, nta kintu bafashije ekipe, nta gikombe, nta musaruro. Ese abatoza 7 ni ukubera iki? Amakipe akomeye agira abatoza bashaka gutoza imyaka 3 ndetse no kurenga kuri 3 kuzamura, ariko Rayon Sport cyabaye ikibazo gikomeye. Ubundi byibuze Rayon Sport tuzwa n'abatoza 2 mu mwaka umwe guhera 2021. Bivuze ngo umutoza umwe atoza igice cya sezo, undi mutoza agatoza igice cya sezo. Bivuze ngo umutoza toza are
faze returu bagashaka undi. Tubihuze gatoya n'ubu uyu mwaka turimo. Ubushize birukanya Famia Rotifi ndetse na Azuzu Rotifi. Uyo Famia Rotifi atozaga ikipe ya Mukura Victory Sport, nyamara yavanwe muri Mukura nk'umuntu rero atsinze ikipe ya Rayon Sport na APR. Bumvaga azatsinda amakipe n'umuntu akomeye. Gusa siko byagenze kuko Fazare ntiyigeze anayirangiza. Muribuka neza Amatiku yaje muri Rayon Sport byarangiye mwungiriza we wa Famia Rotifi agiye, biki kipe isigarana Haruna Ferozi Umurundi. Ibi bigaragaza imiyoborere mibi mu ikipe ya Rayon Sport. Ibi byatumye Rayon Sport itangira kwigwaho n'inzego za leta, ndetse namwe makunzi ba Rayon Sport batangira kuvuga ko Rayon Sport kuri ubu ngubu ari ikibazo. Ni gute Famia Rotifi aho imyaka 3 bari baramubonyemo impano yo kuba yadevelopa cyangwa se yazamura urwego abakinnyi bato nka Rayon Sport nk'intwaro yazayifasha mu myaka iri imbere yo gukinisha abana bakiri bato kandi beza. Ibyo byarapfuye kubera ko Famia Rotifi nawe yagiye bikomeye. Ariko si we wenyine, muribuka n'abatoza nka Robertinho ubwo yagarukaga ngo yatwaye igikombe cya shampiyona, yaragaruye nk'umuntu nyine wakongera akabikora. Ariko muri Rayon Sport mwarabibonye yatangiye gushinjwa byinshi, ashinjwa kutabona ndetse yongo no gusimbuza ko atakibona ngasimbuze. Ibi byatumye yigendera. Gusa si ibyo gusa, ese ubundi ugarutse uyu munsi Bruno Ferri watoje aka gace ka mbere ka Fazare, ariko atari kose kuko yaje mu mikino ya nyuma n'ubundi amaze kukwereka iki? Ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, abakunzi ba Rayon Sport bo ntibashidikanya, baravuga ngo n'ubundi we yagenda twanamwishyura. Ati twakusanya amafaranga kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma, ariko witwa Bruno Ferri umufaransa utoza ikipe ya Rayon Sport watoje amakipe akomeye nka Azamu, Vita Club n'andi agiye atandukanye hano muri Afurika, ati yagenda. Ese Rayon Sport izahora muri uru? Ese koko nawe urumva koko yagenda Bruno Ferri? Ese hari akazo zakweretse nyuma yo gutsindwa ibitego 4-1 na APR agatsindwa na Al Hilal Abdurrahman yo muri Sudani ibitego 4, akaganya na El Merreikh ibitego 2-2, nyamara yishyuwe 2 mu gice cya kabiri, akanganya na Mukura Victory Sport. Ese ibi nibyo? Byibaze nawe. Ese Rayon Sport iheruka gusezererwa mu gikombe cy'ubutwari itsinzwe na Polisi igitego 1-0, wabyakiye gute? Guko naho ngo bihereye nagwaye ikaze muri kiganiro The Big Host TV Rwanda. Turi muri sport, tugomba kuganira tugacukumbura ibibazo nimva n'imvano byo muri Rayon Sport. Ese byaturutse he? Byatangiye ryari? Tware mu mwaka 2021. Uyu ni umwaka ugoye, ariko ni umwaka usobanuye byinshi mu ikipe ya Rayon Sport. Ati gute rero? Nari maze kubikubwira, abatoza 7 nibo bamaze kuba bahagera muri iyo myaka 4, ariko muri bo 2 nibura nta kidasanzwe bakoze. Imvuga 2 nuko bo none utamenya ko banahanyuze, ariko nibura Rayon Sport mu mwaka umwitozwa n'abatoza 2. Icyo cyo nago igomba kukimenya. Muri iyo myaka irishize kandi hari ingingo niyo mutoza wenyine watangiye umwaka aranawusoza, aratwara igikombe cy'amahoro nkuko natangiye mbikubwira. Ibaze na muri abatoza 7, umutoza umwe akaba ari we wenyine utangira sezo cyangwa utangira umwaka w'imikino akawurangiza. Abandi bo ni hagati, bamwe batoje n'imikino itarenze 4. Bati urwego rwanyu twarubonye. Ukibaza ikibazo kimwe, ese abakora scouting ibo babibonye gute? Ese ubundi nkawe uramutse Rayon Sport wakora iki? Uramutse bimurenze budaraka kanya, urangajwe imbere n'abandi bayobozi batandukanye, uri mu biganza bya Rayon Sport n'abakunzi bayo, wowe wakora iki? Buri gihe reka tugaruke ku kijyanye n'abakinnyi. Abakinnyi bo biteye agahinda, birababaje kubyumva. Rayon Sport byibuze itangirana abakinnyi batari munsi ya 15 bashya mu mwaka. Ubwo bivuze ngo n'ugwera mu mwaka wa 2021. Kuva 2021 Rayon Sport igura abakinnyi barenze 15 bashya biyongera ku bari basanzwemo. Iki ni kikwereka uburyo imigore ya Rayon Sport. Rayon Sport nyamara nubwo ari ikipe y'abafana ariko ibifite amafaranga. Iyi ni imitsi y'abafana. Ese ubundi buri gihe bigenda gute kugira ngo Rayon Sport nk'ikipe ikomeye yisange hari abafana bari kuyigurira badakwiye, yisange hari abakinnyi bayiguriye batari bo, kugera aho igura abakinnyi bagera kuri 15? Reka tubigarukeho neza.
Rayon Sports mu mwaka wa 2022 na 2023 yashangiranye abakinnyi 19 bashya. Umva uyu mubare. Ibaza usanze harimo abakinnyi 10 cyangwa 15 ukongera abandi 19. Deja Rayon Sports ishaka gutangirana abakinnyi barenze 28. Ibi ni bikwereka uburyo imiyoboro ya Rayon Sports ndetse n'imigurire bitari ibintu byanditse, bitari ibintu byemewe n'amategeko, ahubwo harimo abandi baryi bakora muri ikipe ya Rayon Sports. Ibi nabyo bikwereka imiyoboro ya Rayon Sports idafashije, windagura abayobozi ndetse mu nyangiro biri mu ikipe ya Rayon Sports. Dore umukinnyi ni mwiza mu mugure, uyu ni uwanjye mu mugure, kubera ko baranze ndi umuriro ntabwo nabahangika. Ibi byo bikwiye gucika. Indi ngingo, Rayon Sports mu mwaka wa 2023-2024 yawutangiye ifite abakinnyi 11 bashya. Ibi bikwereka Rayon Sports uburyo igenda igura. Nyamara iragura bivuze ngo nibitangiye umwaka wa 2022-2023 ifite 19, yongeye itangira 2023-2024 ifite abakinnyi 15. Ibi bikwereka ko imigure ya Rayon Sports ndetse no koroganiza abakinnyi ba Rayon Sports bigoranye. Ese baragura, ariko hari bamwe bajya no muri stade batajya bayikinira kandi bahembwa. Yewe hari namwe barangiza sezo badakinnye, mwagiye muyibona. Izo ni saga zabe mu ikipe ya Rayon Sports. Mwitwa Runa Musa Majaliwa muramwibuka cyane, wakoroze Rayon Sports bikageraho ahembwa amezi menshi yibereye mu bafana. Ese nk'umukinnyi yego ni igihombo, ariko na ekipe kiba ari igihombo kugura umukinnyi ntayikinire kandi nyamara ahembwa amafaranga menshi kurusha bari aho ngaho. Iki nacyo ni cyo kwibazaho, ariko Rayon Sports byapfuye kera. Icyo ikindi cyo kwibazwa, kuva 2023-2024 ko twabivuze abakinnyi 11 yaguze n'ubundi nikibarekura. Reka twikomereze. Rayon Sports mu mwaka wa 2024-2025 yawutangiranye abakinnyi bashya bagera kuri 15. Aba nabo bibuke ko 2023-2024 bari 11, 2024-2025 bari 15. Nawe byumve. Byibura mu myaka ishize imaze gukoresha abazamu 8 uhereye 2021. Iki nacyo reka tukitseho. Ikibazo cy'abazamu cyavugishije benshi mu ikipe ya Rayon Sports, yewe biranarenga bagera no ku mutoza w'abazamu. Uwitwa Ndashimiye Jean-Eric Bakame, uyu yavuzweho byinshi. Bati ese ubundi kuba ari umulegenderi yari afite ibikwiye kugira ngo aze gutoza abazamu ba Rayon Sports. Nyamara usibye kuba yarabihuguriwe, uyu Eric Bakame yagiye mu ikipe ya Bugesera n'ubundi abikoramo nk'ubimenyereza, birangira aje mu ikipe ya Rayon Sports. Kuba biziho nta washidikanya. Ese ubundi Jean-Eric Bakame nk'umuzamu mwiza icyo bamushinja ni iki? Baravuga ngo nkawe Eric Bakame igikombe cya shampiyona n'uheruka kukiduha wari kapiteni, watubereye byose byize mu ikipe ya Rayon Sports. Ese ni gute twakuzana ukaba utaraduha umuzamu mukuru? Ibyo babishingira kuri nde? Bafite Kwizera Olivier Eke Gishweka, bafite Idrissa Kuyate, bafite umuzamu muto witwa Yves. Bati muri abazamu ugomba kuduha umuzamu mukuru. Rayon Sports yewe mwaranabyumvishe ko yaguze n'undi muzamu imukwe muri Gasogi United. Ibyo mwarabyumvise. Bati gute rero? Bati Bakame wakwe ko waraduhaye umuzamu mukuru. Ariko icyo kwibazwa, ese umuzamu Bakame atanga wowe uko byibaza nawe uko byumva, wizeye ko Bruno Ferry yabyemera? Bruno Ferry arashinjwa byinshi mu ikipe ya Rayon Sports. Icyambere ashinjwa ni ukuba ari umutoza ushaka gukinisha abakinnyi be abo yizaniye. Ese bizamuhira? Ndaza kubigarukaho. Turuko ku cy'abazamu. Abazamu agera ku 8 ni umubare mwinshi cyane mu myaka 4 gusa. Bivuze ngo Rayon Sports buri mwaka ikoresha abazamu 2. Hari uwirukanwa ikaza n'undi. Murabyibuka neza. Uwitwa Kadime Ndiaye yaragiye. Uwitwa Idrissa Kuyate nawe arahari, ariko ni umuzamu n'ubundi ubona ko ikibura no kuba yagenda, kubera ko icyambere ni umunyamahanga. Kugira ngo azagaragare no ku mukino bizabigoranye, bisaba ngo umwe mu bazamu ba Rayon Sports avunike. Iyi niyo nkuru idasanzwe mu ikipe ya Rayon Sports. Kijyanye n'izamu cyabaye ikibazo. Ubwo nirinze kuva kuri Pave Nzira uheruka gutandukana n'ikipe. Nyamara uyu ni umukongo Brazzaville uvuye mu ikipe ya APR, nawe yaraje biranga. Rayon Sports ni iki kibazo ifite? Umwaka wa 2021-2022 Rayon Sports yatangiranye abakinnyi 28 harimo abazamu 4 n'ugariro 7, abo hagati 12 n'abazamu 5. Ibaze nawe,
iyi swadi ni swadi nini. Reka dore ku bazamu. Abazamu batanu ni umubare munini cyane kubera ko abazamu nibura ntarengwa n'abazamu batatu. Ariko bigeze ku bazamu batanu biba ari ibindi bindi. Iba ari umubare mwinshi. Abo hagati 12. Nawe nyumvira iyo ekipe. Ikipe yagira abo hagati 12 nyamara yuko ekipe ya nyayo igira abantu bakinyamo hagati batatu. Bivuze ngo ni batatu n'abandi basimbura batatu. Abakinyi batandatu baba bahagije n'abazamu batatu. Apana abazamu batanu n'abakinyi 12. Myugariro. Ba myugariro bagomba kuba ari 4. 2, 3, 4 na 5. Rayon Sports atanyanyabaza aba myugariro 7. Ahangaho yurumvishe neza umva nta kibazo kubera ko nibura nta mukinyi wasimbura undi. Ibi nabyo ni ibibazo. Barutayizamu bagera kuri 5. Izamu ni ahangaho nta kibazo. Ahubwo abakinyi bo hagati 12 abazamu 5 cyari ikibazo gikomeye. Mu mwaka wa 2022 warangiye Rayon Sports yatandukanye n'abakinyi 20 muri 28 batangiranye muri uwo mwaka. Umva yishyano. Aha niho Rayon Sports ibera kashya. Ahanga ni ikibazo ni naho ruzingiye uburyo Rayon Sports sinyisha abakinyi n'uburyo batandukana. Ahangaho hari ikibazo cyo gutekerezaho kabiri ndetse yewe unavuze ko hariho satana zingiye cyangwa se ari umwanzi wa Rayon Sports yihishe ntago wabubeshye. Ese yanka y'ibwami bahora bashinja Rayon Sports ko yayiriye ahubwo ntiyabishingiyemo hano. Ahubwo abagura abakinyi ba Rayon Sports ndetse n'abagurisha n'ababarekura. Ngo ndavuga ubuyobozi bubishinzwe si inka yabirinye kuruta uko bavuga ko ari abafana bayiriye cyangwa se abakinyi. Nawe tekereza kugura abakinyi 28 ariko 20 mugahita mutandukana. Bivuze ngo usigaranye abakinyi 8. Ariko nyamara wibuke ko hari benshi mutandukanye amategeko atabakurikije kubera ko hari abamwasinyishije imyaka 2 abandi musinyanye umwaka ko abakinyi bameze 6 muri Rayon Sports ntago bakunze kubamo usibye umwaka. Reka tugarukire ubu ngubu. Rayon Sports kuri ubu ntago ihagaze neza. Ese Bruno Ferry icyo bari kwibaza ni Bruno Ferry uzemera akava ku izima agakora ibyo Rayon Sports imutegeka cyangwa se ni Bruno Ferry uzashaka abakinyi biwe uburyo bakina. Yannick Bangara umukinyi wakinye mu makipe akomeye Young Africa ariko kuri ubu ngubu bavuga ko yashaje. Yannick Bangara yatangiye akinisha muri defense byarangiye akinyemo hagati. Abenshi bati hari bizarangira agiye no kuri attaque ariko abana abanga Rayon Sports. Ariko Rayon Sports mu byukuri guhindagura swadi nibyo bintu bikoraho. Uyu munsi mwizamirazana Yves defense zane Emmanuel Aziz Dao izane Ramazan Chimanga ndetse na Rushema izane Bangara imbere yabo Rikau na Jacques Vininyu Faringanye Tambwe Gurwaye na Asmani Kwizera Pascal Fiston Aimable Jesus na Ganijuru babere kuri bande touche cyangwa se gusimbura. Nyamara undi mukino bazane Olivier Mwizamu Emmanuel Aziz Dao Ramazani Chimanga ndetse na Emery Bangara Rikau Joachim Faringanye Tambwe na Asmani. Ati ese ubundi Bangara umujyana he? Bangara n'uwawe. Bangara si umukinyi wacu. Uwo Bangara ari mu bakinyi benshi bahembwa amafaranga menshi cyo nakubwira cyo kuri ubu. Nyamara ejo uzane Kwizera Kabange Aziz Dao Chimanga ndetse na Emery. Imbere yaho uzane uwo bita Tambwe Gurware, uzane Fiso Ikao, uzane Bigimana Bedi, Faringanye, Tony Kitoga na Asmani. Abasimbura barimo Yves Pascal Fiston Aimable Ganijuru Jesus Rushema Obedi ndetse na Didi. Abakinyi bashya babiri baheruka kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports Obedi na Didi. Aba bose n'abakinyi b'Abanyarwanda kandi twabonye bazakenerwa ndetse n'abakinyi beza bazafasha ikipe ya Rayon Sports kwitwara neza. Nyamara Rayon Sports ifite amakipe akomeye igomba kuzakina na Al Hilal, El Merreikh, AS Kigali, Police, APR FC, Gasogi United n'izindi nyinshi. Rayon Sports itajyoroherwa kubera ko iba yabonye agahenge ejo bikongera bikadogera. Icyo kwibazwa ese Rayon Sports ibibazo ibijyamo gute? Bigenda gute kugira ngo yisange ibibazo nk'ibi? Yisanga iri kwirukana abatoza, yisanga iri kwirukana abakinnyi hafi ya bose ifite umubare nyamwinshi nyamara w'abakinnyi ifite, yisanga iri kuwirukana. Ibi nabyo wabyibaza. Ese Rayon Sports ibaye ite? Ese ni ikipe ikomeye koko? Ese ikipe ikomeye ikora nk'ibi ngibi Rayon Sports ikora? Hari byinshi byo kwibaza. Abakunzi bayo nta kindi bati twizeye Murenza Budara ni bamuha igihe.
abandi bati Murenzi Budara nahabwa igihe cyo gutekereza kuri ekipe ayubake, agura abakinnyi gake gake, ntabwo ikipe yubakirwa rimwe. Rayon Sport yakoze ibidasanzwe, niyo kipe ya mbere hari ku isi yaguze abakinnyi barenze 7 baza mu kibuga, bityo bakanabanzamo nta cyumweru baritoza. Bivuze ngo kandi abo bakinnyi yaguze abenshi muri bo bari bamaze igihe kinini badakina, imyaka 2, umwaka, amezi 6. Ubwo ni Kwizera Mizamu, Azizi Tao, Bangara, Ramazani Chimanga n'abandi. Abakinnyi bose bari bamaze igihe kinini badakina. Ubwo kandi tibagiwe na Vininho. Rayon Sport gupanga 11 biragoye kubera ko n'abafana mu ngo basigaye babona abana yipangira. Bati umutoza Bruno Fernandes ushoboye, icyo ushoboye n'ubundi aho watozaga henshi abagura umwungiriza baguhemberaga lisanse gusa bakizana undi mutoza utoza. Muri Rayon Sport ho sinzi niba ariko bizagenda. Rayon Sport ushobora kugenda, ariko nyamara bati bamwe bati Bruno Fernandes nahabwa agahenge, ahabwa igihe ategura ibye, yirengagiza ibyo abafana bavuga. Abafana bati iyi kipe ni yacu, ni gute bakirengagiza ibyo tuvuga? Biragoye ko wabyirengagiza. Nuko nguko. Ese nawe urabibona ute? Ese Rayon Sport ikwiye kongera gusenya buri kimwe cyose, igatangira bundi bushya, igasasa inzobe, igatekereza kuba yaba ikipe ikomeye kuruta uko yaguma mu magambo? Ni byinshi biri kuvugwa. Ese amakuru yizewe uyakura he? Ndakubwiza ukuri ko n'ahandi hantu hakora amakuru yizewe uretse hano. Amakuru ya siporo by'umwihariko amakipe yanyu mukunda PFC na Rayon Sport. Ayo niyo makipe akomeye hano iwacu mu Rwanda. Niyo makipe y'ubukombe, niyo makipe aturaza inshinga, niyo makipe dufata umwanya munini tuvugaho byinshi, tugakomoza no ku yandi makipe matoya. Ikipe ya Polisi yatsinze PFC, ubwo ni ku gikombe cy'ubutwari, itsindiye kuri penalty. Nyamara ikintu kiri kuvugwa mu itangazamakuru n'umuzamu wa Polisi wakuyemo penalty zigera kuri 3, mu gihe APR umuzamu wayo nta penalty rimwe yakuyemo. Ibi byari bigoranye cyane. Nyamara umuzamu witwa Ben Musa umutoza wa Polisi yamushizemo nta mupira yafashe, yaramushize amaze gukuramo penalty gusa. Nibyo ndabashimiye. Andi makuru muri siporo mujye mutegereza, nzajya mbaha 5 kuri 5 ni buri saha. Nitwa Big Host TV Rwanda, mugezaho amakuru meza yizewe acukumbuye yo mwindani muri aya makipe mwifuza kandi akomeye. Imana ibarinde. Ciao ciao, bye.